Ka Dorbar Shnong Raj Saukur Nongkseh nen kejanmiet kala Pynkup Burom ya ka Nongkseh Sports Social and Cultural Club hadirin bakilayo banra ya ka nam Lahduh jangka All India CM International Gold Cup ka badang syukut Shen Hasikim. Ka Nongkseh hapo ka jingelam jong ba Daniel thank you kumu President nadu kabasedang jong hajar arpusan ka kelampat mat satia ya kajing syarem habaro ki lumpung yelekai padang haki kendiat benai baladap kala yoru banra ya kanam Lahduh haka first division kumju haka lumpung yelekai jong ka champion cup hakani kajingelang Pynkup Burom ladon lang menteri ketenat sports ke Khuborjylla ba wailat Meghalaya MLA Kamli ba Ronnie Lingdo, Presiden jaga Meghalaya Football Association ba Hamlet Doling, pat Presiden ke Shillong Sports Association ba Bante Dor Lingdo, nalor kinong yalam Shnong bat kipad ba Nongkseh Shnong. Yes, Wadi. How are you? Welcome. Congratulations. Sorry. Hamaरा कन्या कला से तुम कला लोग the top of the town. Balai ke Shnong Nongkseh nika football club. Kayok kekiu hidup kami. Nama kadon yang 12 man. 12 men on the field. That is their supporter. So a big round of applause to you all. Not very much of a change. Ya kami kejadian eka yang ini lahir. But kejadian sisa kita orang bantai ini. Mana kita orang yang bisa tiba ke first ground kalau berhenti stadium. Tang suye sih bentar kita saya lahir dia ke first ground. Hado pemihak yang perkat kumpulan ini, pemihak perkat abang teh yang itu ke teh sedikit galeri nak teh kau kelas. Kenapa dia support? Bapa penong ya di nongkikam hado imadanial hado di players di Kristen teman IOI yang dipercaya. Nak mau yang officers kehead nak bekerja nak apa kehead department. Akan mau berandong ketuka semi-final di dalam Christmas. Hantai apa kagawai lagi program dalam Christmas. Ngayon ini kita syang lami sebab. Syang lagi pek apa mobile phone. Nomor balai na tinjok bandang ground ro tambah na sejenai air di percaya. Teketu kepeti yang ada di Tanpa way mga request kami, ya paro. Pagkatao ay kusya na kapos. Singaw hawat kersan ay kakili ko jok itang kapor kajok. Katao ay ito pa. Ngatin yung alasay next year kanila ka Nongkseh haka Super League. Tang suran si Mat ang match berjualan Nongkseh. Katao ay ito. Dengan berbagai bagi support mereka. Whether they win or lose, I want to see that you are there so much. Kata dari but miyoi kamtam hak ni kejuk dong. Ke sports ni kamtam ke football. Kalau dari ke kamai ke bahman. Di players di lekai, hati Premier League, hati La Liga, hati Tata. Ronaldo, hak system, hak season. Kaji kamai kalau poin menyau hajar Khur system. Ini semua tu bakal berhak opportunity. Bagi yang ini bah, Meghalaya ini don bahaya kaya. Mereka mentang itu Khubor. Ngidon ya katalan.
But come, Meghalaya produce fight. Khuborjylla, tambah awak tinggi, miyoi, ngambil mo nangin nangi bangan kenok, bangan dauti, we are here to build. Ini sekau Khubor bukan suara miyoi. It seems the effort bagi I kam yat ha kepada panjang. The effort bagi bu, we have put our effort in the wrong direction. Tengah sekau komen bahawa di dalam bangsa orang desa. Bila yoi yang investment in sports department, harus just kenal. Lalu kita menurutnya mencuat what is there in sports. The budget of the sports department hardly 50 to 60 crores annually. Kaya ini organize programnya, ingin fokus for infrastructure, kaya ini. Tak bagi snow komen bahawa kejelang berusaha Samla. Hari ini Senin berada. Bila sakit. But the sports department from a minor department has become a major department. From nearly 50-60 crore annual budget, last year budget was 449 crores. 449 crores. Kapabila yoi, langba, what hangme in Shillong. Bila i, tanga Shillong Nongkseh, kick investment by the government alai. Kani Khubor, ketika football ground, bandai kan hanya Nongkseh. Baik transformation, job agent complex, mentah borok dia wat dia request dia Meghalaya akan host dia di tournaments, national and international level tournaments. Kani ketika investment bagi kita the future job creation. Ayo Khubor bahas precious school, thank you. Ayo Khubor, thank you. Kung kinsi ng